Kang, orang bogan mangas kabel, ira akang ngawin neng. Nya neng mas aratel dong digembrong sirem. Ketek. Saat terima nikahnya Farida binti Rokib dengan seperangkat sate bangkong dan kulub jukut serta embesa kandang dibarai hutang. Sah anak gua. Ya Allah, kata bigang henu kamari, gelis amatnya. Aing malam mau deket aja mana nak, hati aing deg-degan doang di ilbae, doang setrum. Dar teu nafsu, jengkol tilok beak mendang jeung jengkol. Awak aing tinggal siki, aing pieur heh. Aing dorang mah bawa ke manehna. Paling perlu ditembak eta isuk mah. Gusti, eta nu kamari lalaki. Kasep amat juga kebodongkol, nya barangna gede. Gusti, sugan isuk papangi deui jeung Ki Hasan. Anu barangna gede teh teu kawadan ku calana. Nya barangna piresepeun rincem, gede ka hobi. Sugan bae awak nanti bau tai, teu doang kamari kau diterima lah. Jaing jomblo bae. Kiranya eta kuarinya, gua make ngalekan buzurna, nu kereta kacolok ku corek rak teh. Ya Allah, kira papangina jeung Ki Hasan nya, geus lila. Heuh Neng, pengalaman. Kakang, balik di Kang. Ya Kang hebel amat, oga Kang di mana karek papanggi deui. Akang mah biasa matas ngalegakan piit. Oh, Neng, sebenarnya mah anu rek diomongkeun ka Neng ku Akang. bona manak tina makana manu Hollywood teh bona nebak aing nya. Nek kemongna Kang ganteng, ieu hate dengan dadaya gede saeutik. Jadi sebenarnya mah Akang teh semenjak kurang ketemu ke kamari teh keur Neng silat. Hate ama deg-degan. Dong nak, rada aya rasa kan Neng. Asik nek bawa nembak aing. Terus gimana lagi? Ama anu ngomong teh ragu. Ulah ragu-ragu atuh. Neng daek teu jadi kebogoh Baik serius malain hoak. Ciboge hayang ngamban leungeun Neng. Silakan. Seungit. Leungeun teh beuti bedul amat engko bikang. Angset. Lah aing nakeun Ki Hasan, bobogan mas baru bulan-bulan eueuh kabar. Ajak kawin ku aing lah. Oh, itu si sayang teh horeng. Kang Cager, bulan-bulan ulang tahun papanggi deui. Kangen Neng. Cager awak mah age kangen ka Neng he urang geus sabar bulan teh kapanggih. Ari Neng geus hade kurap. Cager, alhamdulillah. Kang, Neng bade ngomong. Bobogan urang bulan-bulan, tidak ku naki bae. Geus aratur Neng. Atuh maksudna oge nah Neng. Ih, semua lalaki di dunia ini gak ada yang peka ya. Ih, si Akang mah tilok pekanya. Ngomong bae Neng, ulah sok lebay. Bisi ku akan diwapan tai embe. Ngomong bae. Kang naon? Pikiran daku sia. Neng. Oh, Neng. Ngerti. Neng teh dongna mah hayang klub tututnya. Lain. Kulub keong. Lain. Sepan cao. Lain. Gua mah hayang sate cacak lain. Oh, tidak. Cau lah marenyin. Lah, Bagong tilok peka. Pang di bete teh barang. Apa nih mah? Dia enggak bentar teh barang. Hampura Neng, tadi mah lagaan. Neng hayang naon geura ngomong bae. Hayang baso, hayang mie ayam. Apa naon? Kang, orang bobogan mangas kabel. Ira Akang ngawin Neng. Nya Neng mas aratel dong digembrong sirem. Ketek. Oh, jadi Neng teh hayang kawin. Atuh hayu udah kawin ku ari gaen kawin mah. Hayu, urang hari kitu malah Neng negara Bali negara pian beas. Oh, Neng ulah marahnya orang isu kawin.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ada jalan ya. Hmm. Ya kelong. Ya Allah, nyai sukawin. Moga-moga baik sing lancar carana. Nya mas kawin ge puluh jukut yang seperangkat sate bangkong. Kira-kira sih neng dakan malnya. Ya, ini bajunya mas aya dapat cina ge. Bagus gagah. Yang sih mah kudu. Iya, kudu bener-bener kawin yang si Farida. Si pujaan hatiku. Ya Allah, ayo mah deg-degan na kawin teh. Moga-moga bae maharna. Mobil losbak. Imah 2 tingkat sampai sakanang kebat 3 kandang. Jeung mas batangan 40 be. Gan tambahan ku kulub cau. Amin ya Allah. Tulus kawin isu. Kemana si Basirnya? Oh nyamper. Lagi pagi. Ya, sih sembarangnya di mana? Yang persis sembarang bukan ayah. Udah ngabejaan. Bara, tagar. Alhamdulillah aku tagar. Lagi siap-siap nih kan. Siap ke mana ya? Tadi itu kak si Hasan urang. Mana kawin isuk. Semoga baju baru kan. Enggak, ini dipakai sir. Iya baju basir mah. Ini bagus. Bajunya bagus, bajunya keren sir. Cocok merenya. Cocok eta. Urang bisa temen kebal-kebal bisa teka bagian ranginang. Pokok utama eta ranginang. Itu para gedang, yang urang. Hobinya. Asal nan hobina. Urang mah aku pan kapake ya jadi pangulu. Oh. Sugan beang pro pangulu tebal tehnya. Aduh ayo hobi barang hakanan naon. Lah sekali itu mananan ge beak bae kurang mah. Ayo burung lah. Ayo lah. Nama ngeusi ya, mulai. Gua mah mulai. Gua mah nungguan deui si. Sekman. Ayo urang gerang hadiran acara pernikahan si Hasan. Aing meresi pancau bae lah. Ayo, oke, guru make baju ini mah paling cantik. Atuh meureun belian lagi toko Haji Manap. Ah biasa bae baju nage 2.000. Ayo cerah lempang lah. Cerah lempang oke. Lampir, kepanggil dia sana ke mana? Agar orang dong cara. Bapak ya mau lagi lut aing keur sibuk ya. Ayo dari ini ke mana? Mana mungkin nama? Kami mana kali itu lu ngadiran Ki Hasan. Nyaksian. Ini nak jadi pangulunya. Pede amat. Hadiran ke mana? Pede amat tuh niksan ngajak lut bola yang gecanane ku sia Basir pelom. Nih, atuh sia mengalawan ke aing ieu lah mun kondisi. Dia lah goreng dong cara. Kagak bakal si Basir pajuna ge si Basir teh gede. Ayo lah orang gerak. Ayo lah. Beres turun di tukang. Turun tukang lah. Ngejar orang. Ah. Bae nongero. Nah, aing kudu persiapan kawin. Orang kita anak kawin budak degan hate. Orang kira rasa anak kawin ya. Ya siap. Tinggal nungguan tamu deh datang. Gimana ikannya? Assalamualaikum. Salam benar ya. Alhamdulillah laladir. Hadir wa. Alhamdulillah. Hari ieu na tanggal ngawarin nang saya ke. Oh, geranak. Dinyangka aing mata kesiasan, ternyata malalagaan kau jenis Farida teh. Tah cau. Non ya. Kamari teh palawari. Gowo ore geda-geda ngacan. Cey, sebelum dia ngomongin mah orek, baik mah beuteung urusan. Berlapar betul. Dah, diantep. Oh iya, nya betul aing lapar wo. Angin cak acan di dia mah. Oh benernya. Saya lagi reneng gerak kawin jenis biasa jeung si Farida. Berapa? Orang nyusul. Kamu masih raya bares. Si Rada Rio. Si teman. Orang dong cara. Orang dong car. Orang dong beru. Ayo sembara. Kawin ke Sumbara. Ayo kemana sih? Iya nak. Paridana. Kumpul bes Paridana. Si Farida kemana? Oh iya, kemana si Farida? Si cantik jelita. Farida bela desa. Aing kita jadi kawin ulah menang dah, koe please. Oh, Isparida ke mana? Nama nganyingan bedul. Siaran Sumbara, Isparida. Semoga Mana aku tahu. ilmu beran ya. Bangeta goreng ja. Siaran Sumbara cuma buka ilmu korek kotok. Bisa aing boro-boro, buku deui. Coba datangkan di sini dinti bol. Farida, ngamis kok dijolok lah tokat sur-sur.
Ngerti angkon? Pakai takar pil nah. Hei, kabehan. Pura. Aduh, ya Allah. Gelis. Kawin. Kawin. Tanong istri lah. Nanti mahar naki. Lah marna ge kulub jukut jeung gua tieur sate bangkong. Alah, pokoknya mana kalau imah gedong gitu aja mobil truk, mobil angkot sekarang orang gitu burung lah. Oh, gelap kembali sih mah. Apa adanya baik, gelis. Sih malah. Yang penting mah lancar. Mana sudah kawin kan sembara. Kawinnya itu sembara. Kawin ke sembara sih ya. Seorang lah gerak mulai kita di mes. Saleuteur. Kawin kena. Dari amat ieu hate. Saya nikahkan Ki Hasan dengan Sama teu bisaan ih. bisa deng. Karena Ada pajuna doang. Kan geus kuat ieu. kan nggak sembara dalam basir gitu. Pasir dilawan. Ayo Ki Hasan. Kata pasir kebuka. Basir nikahkan Ki Hasan jeung Neng Farida si cantik jelita dengan mas kawin. Otak bolong mainnya. Otak bolong, pintir bangkong. Jeung yuk mesa kurung, jeung jukut. Bayar. Nanya, bekang hutang lah nih ya. Utang wae lah coba Hutang. Itu miskin. Bayar hutang. Saat terima nikahnya Farida binti Rokib dengan seperangkat sate bangkong dan kulub jukut serta embe sakandang dibarai hutang. Sah anak buah. Alhamdulillah, Masih gitu lah. Masih bisa. Selamat ya. Oke. Kada. Si loba romangnya. Selamatnya ke. Selamat ke. Atuh nuhun. Farida selamat ya. Coba pilih kudu ada dapatan dia bisa ngara rintip. Ulah tok mal sia acang kencang. Ayo gerakan karedo kurang lapar. Bugul barong ieu bugul ada laparan. Angin cak. Lah, jangan dikawinkan ya. Gua abas ya. Farida aja lah. Jangan ada nama Dia matanya. Jauh akan acan dia Pak. Ngadoakan banyak. Kayak anu cak-cak nang gitu yo. Lagak Balik lah. Jus. Oke nya. Ada ya. Kada dia na bulan perendah sih. Ada sisa rini. Kenapa? Si gelis nih. Wala pauteg. Pol pohak. Kang, wali mau urang pakai jadi suami istri. Ini gerak penting. Oke nek kenapa penting kan neng? Oke naon? Gak makan kuning. Mau naon neng rana? Sebenarnya mah berat nanti can cager, nya bercabang, nya meleleh deui. Oh. Age ngomong kan neng. Naeun? Iya, nanti kalau kakang teh kalau baku kucing segede-gede batok. Apa-apa kekurangan kakang akan yang terima sepenuh hati. Oh, gak gitu emangnya. Dari lubuk hati yang paling dalam. Oh, so sweet. Iyalah. Lampin, ayo orang ngintip na milih. Naeun teh sia. Mula aing malah di patai teh terus. Saya geus balik lah. Ngintip pemeresap. Naeun lah. Lampin ayo ngintip lah. Sajunglah dina gelah. Ya. Sen. Terus gimana lagi? Ama anu ngomong teh udah ragu. Udah ragu-ragu atuh. Neng daek tuh jadi kabogoa. Daek. Oh. Laju. Neng. Kadi mah gaya gerak. Laju Neng mah.